zauzimaju njihove pozicije iz autostarta i nadamo se uspešnom početku. Druge trke današnjeg programa, konjički klub Vojvođanin Sombor, nagradni fond 80.000 dinara. Zastojice Pavla, autostart za stavljanje Milićeva sa današnjeg programa. Spilja sa preotinkim Kardashijem Garisa, pored Surke Červića na sukama sa spoljašnje strane i unutrašnje strane. Sa unutrašnje strane Ivan Zamorano, a te sa brojem 1 na sukama Mir Koračić mlađi koji drži tu prvu poziciju na kraju ove prve krivine trke na 2200 metara, jedna dužina prednosti u odnosu na konkurenciju. Čini se, možemo da vidimo odavde da Kim Kardashian Yamaha pojačava i vidjet ćemo da li će već sada krenuti u borbu za vodeću poziciju. Za sada velike vrat prednosti u odnosu na Ivan Zamorano AT. Grlo broj 4, Ela Bint diskvalifikovano. Grlo broj 4, Ela Bint diskvalifikovano. Diskvalifikacija je za grlo broj 2, Oklahoma Foto. Diskvalifikacija za grlo broj 2, Oklahoma Foto. Dakle, iz trke otpadaju broj 2, Oklahoma Foto i broj 4, Ela Bint. 3 grla su se izdvojila kao vodeća na ovom završnom pravcu na isteku prvog kruga trke na 2200 metara pod nazivom konjički klub Vojvođanin Sombor. Ivan Zamorano AT sa Mirkom Koračićem mlađim, ukoliko se ne varam i dalje na poziciji broj 1, upravo tako odmah za njim, grla sa brojem 9 i 7. Medine Sajan, odnosno Piskarda, to je vodeći trojac na poziciji broj 4 sa brojem 6 Amanda. Attila Seke je na sukama, ali dobro zaostaje za vodeći trojice koji dalje predvodi Mirko Koračić mlađi na sukama Ivan Zamorana AT. Jedna dužina prednosti u odnosu na Medine Sajan i Piskardu. Vidimo kako će izgledati rasplet na kontrapravcu. Da li ćemo već tu vidjeti rasplet ili će to ostaviti za vas, poštovane dame i gospodo, da se pobednik odluči ovdje pred tribunom hipodromu u Somboru, konjičkog kluba Vojvođanin, po kojem nosi naziv ova trka koju i dalje predvodi sa brojem 1 Ivan Zamorano AT. Samo starte zauzeo prvu poziciju i ne ispuštaje bez obzira na napade, a za vratom diša sa brojem 7 Medine Sajan sa Milošem Kovačevićem i 9 Piskarda sa Dejan Petrovićem. Podsjećam da su diskvalifikovani grlo broj 2 Oklahoma Foto i 4 Ela Bint. Evo nas na završetku ove poslednje krivine trke. Uskoro ćete čuti zvono koje označava početak borbe za rasplet. Evo nas da vidimo da li Ivan Zamorano AT ima dovoljno snage da izdrži. Ipak, problemi za Ivan Zamorano AT, tako da sada vodeću poziciju preuzima sa brojem 7 Medine Sajan i dolazi do pobede. Poziciju broj 2 Piskarda. Vidjet ćemo kako je ovo sudijsko borbe, što se tiče grla Ivan Zamorano AT, borba za treću poziciju. 6 i 10 su grla koja polaze sledećeg kroz cilj Amanda Elastina.